Retki se bave ovim. Dženita Lukač je možda i jedina devojka koja se u Srbiji bavi kožarstvom. Ono što su njene ruke pripremile našlo je mesto na ovoj nesvakidašnjoj izložbi ručnih radova. Pa koriste za hotele, restorane, bukvalno mogu da se koriste za dekoraciju, za bilo gde. Može od jagnjeća, teleća i kozija. Pletenje, heklanje, vez, ali i neki gotovo zaboravljeni zanati poput pustovanja vune i vrnčanja oživjeli su zahvaljujući inicijativi i projektu Kulturnog centra Novi Pazar, koji je podržalo i Ministarstvo kulture. Novembar mjesec je doduše u Kulturnom centru mjesec kada promovišemo stare zanate. Ono što je posebno važno jeste da su mladi bili prisutni, a naravno i oni stariji. Znači oni su sedeli za istim stolom i učili od svojih edukatora nešto o starim zanatima. I još jedna interesantna stvar jeste što su oni za ova 3 dana mijenjali radionice. Dakle, nisu učestvovali samo na jednoj, tako da su imali prilike da nauče sve ono što su edukatori ponudili. Svaka od ovih veština ima duboke korene u tradiciji i važnost u svakodnevnom životu ljudi kroz istoriju. U sve ovo uložena je kreativnost, a svaki od ovih predmeta ima i emocionalnu vrednost. Omladina se prijavila, dosta njih, znači dosta je bilo učesnika na ovom projektu, što je me to jako iznenadilo, tako da baš sam zadovoljna. Jesu brzo savladali ove tehnike veza? Jesu, baš su bili zainteresovani. Ovo je pustovani sapun, unutra je baby sapun i sa ovim se tuširamo i radimo prirodni peeling svoje kože. Kad se istroši sapun, on se i dalje može se upotrebljavati upravo u te svrhe. Pustovanje je tehnika najstarija od ručnih radova, ona je nastala i prije tkanja, znači prva je u istoriji, čak je dobra i u terapijske svrhe. Kao devojčica sam to učila, ali sada sam taj svoj, eto da kažem, neki rad završila kroz ova 3 dana. Vidim tu i veza malo ima. Da, bilo je veza, tu je kao pomoć bila moja drugarica koja je to od ranije znala, pa me i ona malo podučila tome, tako da eto. Dakle, naučili ste i da pletete i da vezete. Naravno. I onda je nastala ova traka za kosu. Da. Ponosna sam na sebe što sam uspjela ovo da napravim i zahvalna sam edukatorima koji su mi prenijeli ovo znanje. Vrnčanje je jako prisutno, pogotovo u ovom gradu, koža i obućarstvo i sve to što je vezano za to, mislim da nikada neće izumreti. U Novom Pazaru od zanata ne beže ni mlade obrazovane žene. To dokazuje i koordinatorka ovog projekta i urednica u Kulturnom centru Hasna Ziljkić. Ovo su proizvodi koji su nastali baš u ranoj mladosti i da, radi se o heklanju, to sam najviše volila da radim, vidimo i goblene, znači eto to je ono što sam radila. Nisam u skorije nešto slično radila, ali pretpostavljam da nisam zaboravila. A ovako su izgledale radionice koje su prethodile izložbi. Pohađao ih je veliki broj zainteresovanih. Predavači su bili stručnjaci iz škole za dizajn i iz udruženja koje okupljaju majstore za rukotvorine.